Saruandoro na kaloko na Radio Fiji 1 ndo mwibiti na buungani binano. Nisambula binaka na ngono boro taki ni rongo sere na ngono nindreko malolo. Nisambula binaka. Oye wa meli kilangi. Ningi nama kati umena nungu bengi rawi maina moni tiki na warombuka na rua kina wana kaloko na ngono ni rongo mani besana. Waki na wano na ngono ni rongo sere na Radio Fiji 1 na ndo mwibiti na buungani binano yanu. Sambula sai kangona bakle lakani nonda itu tuku bakre takane liu ni matini tu oborenge mbaini marama ni sato bele tikana matini tu no beti kineso karani bakandei takana nonda sereki na basong kaba na sote ni biti katori bakabesti kumai nei lao na Al Nusra ena ngonongo mai Syria tukona bain marama ni rauni na bakau ki Syria na liu ni matei balu o Brigadier General Mosese Tikaitonga mena laki veibuke ena daka ni veibu saki ka bakaidori ena nonda sereki na tori bakabesu. Esa tokana korni buli wakarautaki mena matei balu e watuanga endona tambana ka bakatokai na Crisis Management Center mebuke irna bubale ka tori bakabesu tikana watinra mena Golan Heights. Emba ngole talengana tambanongo endona dorobo emba gitin kabitu o Nyumaya Romala ka wakaitiku mai na bua me laki wakataronga balana tamana kando veira na besu mai Syria. E kayo Romala ni kandei taki mai matei balu ni ra mbulumbula ketetiko. E sa tingko mana bali bola ni being ding-dingi na imatai ni kato ni ding-dingi ka bakau mai enameli. Era bagai tabi na ubisa ena kena bakandeo taki na ding-dingi kina kato. Sen rabitikon ena ngonongo na kato. Kina gitu, era kempa na matakan ni kuwa na leo tol sangbulu na timi ni biti ena bakabakarau ni soto-soto ni bura-bura ena IRB World 7 Series. Ena rotiko na timi ena walau 7s may lebuka ni mberningay dingi taki na timi ena soto-soto ni Gold Coast 7s may Australia. Sami dapat kira na bakalilaka ni nonda ituk-tuku ni temo atemanda. Wala mo na siya matumay, hanaga na paro taki na yan rubongi kebika na mautomay buka tali tigun na bisere waraki mo niya na paro taki ngo na yan rubongi Anambula FM. Nimbolo binaka oya wabika na isoro ranyo na tumani o mai na vito na kabe kina tini karuay ng bongi lebu enang paro taki say koya na yan rubongi Anambula FM enang bandua enasere.